Вёска Моўчаць у Баранавіцкім раёне існуе больш за 5 стагоддзяў. Столькі ж бруіцца тут з-пад зямлі і крыніца, да якой ва ўсе часы ішлі людзі, каб напіцца чыстай гаючай вады. 10 гадоў таму крыніцу асвяціў архіепіскап Пінскі і Лунінецкі Стэфан. А зараз у межах рэспубліканскай акцыі аднаўлення святынь Беларусі маладзёжны працоўны дэсант усур'ёз узяўся за яе добраўпарадкаванне. Сегодня мы начали благоустройство родника в деревне Молчасть, так как сюда съезжаются жители не только Барановичского района, но и других уголков Беларуси. Нам бы хотелось, чтобы это место было благоустроенным, ухоженным и красивым. В нашем Барановичском районе сегодня находится 29 крыниц. 17 крыниц благоустроены, 12 еще требуют своего благоустройства. Но если говорить с экологической точки зрения о бренде района, сегодня не надо ничего придумать. Вот мать природа дала то, что сегодня легко течет из-под земли. Чистая крыничная вода, крыничный перезвон. Наверное, это самый чистый бренд для нашего региона. Маўчацкую крынічку проста не пазнаць. Агульнымі намаганнямі тут зрабілі і падсыпалі шчэбнем дарожкі са зручнымі драўлянымі поручнямі. На спуску арганізавалі прыступкі. Уздоўж дарожкі з'явілася некалькі сметніц і лавачак. Адсюль убрана ламачча і лісце, пафарбаваны крыж і будыначак з кранам. Я родилась в этой деревне, и с самого детства я хожу пить воду сюда. Также ходят мои родители, бабушка, дедушка. Вода очень хорошая здесь. Я считаю, что очень правильно, что окультуривают это место, и люди могут ездить, набирать сюда воду. Дарэчы, унікальнасць гэтай крыніцы ў тым, што ў яе ажно 11 выхадаў з-пад зямлі. Многія, хто сюды прыязджае, вераць у гаючасць крынічнай вады, у тое, што яна здольна вылечваць розныя хваробы, падымаць слабых на ногі і надаваць чалавеку сілы. Таму і людзі ў падзяку за гэта імкнуцца зберагчы крынічкі чыстымі і дагледжанымі.